Omukaruuru akatirwe 2025 ebyokwezi kw'ikumi 2024 Rose Kabageni akasinga karuru akokukwata ebendera ey'ekigombe kya NRM n'obururu emitwaro 3,991 arikusinga Grace Ngabirano akifeeza owahireyo bururu emitwaro 3,997. Irene Muhirwe hamwe na Fancy Brenda Nirere bakakurataho n'obururu 10 rushanju 29 hamwe n'obururu 15,593. Dr. Mateke nagira ngu kikabashasha okushanga ngo ab'ekibiine kya NRM bakaruga Kampala bino muntu obubabire nibenda ngo akwate ebendera. They had their own candidate. We are not happy. Okurigirira ahari Dr. Mateke tubaraba jeme okuhagira omuntu obu batarukwenda. And the people of Kisoro who know their people, their candidates, are saying no. These elections will determine who is popular and who is not popular. Grace Ngabirano akifeza owakwasoro gwa kabiri hatagarukire ari independent kandi nashoborora ekimugarize. Kongo mwanzi yije yaza kuriya nkuringo yakwata karuru igana nkaganisha tu yagenda yataho rukaga nkaganisha tu ako karuru nako bakabara yaza mutorere kuriya yayiba ekanaho kugira ngo hano yatugame yari hano ya rubuguri twina abantu 10 yateresa mirundi nkina bituwe Kabageni najango bwaine ebendera y'ekigombe kya NRM ekikuru n'okugumizamu arukuronda karuru. Turugusaba n'uruwa akifeza uruwa amahirwe uruwa fanze ubishaka kuza dufatanyiza muri tore basi basi yo dufite y'umusaza muzeyi Museveni niza tugeza ku majambere. Akaruraka nikija kuterwa 2014 ebyokwezi oku okuyikumi 2024. Abandi abesimbereho barimu Salim Sultana ow'ekigombe kya National Unity Platform NUP, Aisha Chimpaye owa People's Progressive Party PPP, Juliet Musanase owa Forum for Democratic Change FDC hamwe na Mebo Igabire owa Uganda People's Congress UPC. Akaruraka nikijaho bwanyuma yo kufa kwa Sara Mateke Nyirabashisi owabira ryo mnyishenjero kazi owa district ya Kisoro kandi Minister w'ihanga owebyo kwerinda n'enshonga ezabanka zirwanaho. Gashakwa Job Namanya omuri Kisoro.